number 1 banyita Rocky. Abanzi ntago bangereranya, abamenye ntago banshidikanyaho. Ndetse filime nafashemo umenye kuri busobanukirwe ni kakajambo ko kandi. Ndetse ndatwika koko. None se ko ntabwo nzakora. Ntabwo nzabukora. Noneho hanahire rimwe n'ubundi. Bimeze bite? Ya nyuma yaje nakubwira ati Nightmare. Twikomereza ere nawe ndakuruzi bimeze bite? Mambo vipi? Musora kubwira ati buriya muri lockdown cyase muri bino bihe bya corona wumva ibyamubayeho. Muri vision ibyayo. Njamatsiko yose yashize mu kwa gatatu. Buriya mu kwa gatatu corona buriya bigitangira gukara. Byahise birabura. Mwumve neza si Juno. Njamatsiko yose yashize mu kwa gatatu. Ngegera umukecuru nariko gute wipeve y'umuryango nta n'ijana ukorera. Kwikora biva kuri 500 gahunda ihinduka gatrike. Kwikora biva kuri 5 biba bitatu. Kwikora ariko ngo nukubaya we mbega ibintu savimbi yatsobanuriye ninjoro. Urumva muri korona ukuntu umusore no kwikora byari bisigaye bimugora. Okay. Kwikora biva kuri 500 gahunda ihinduka gatrike. Kope ziduha amanite ziduha amacumbi kubibuka. Mumanika mana we kubyo kitwari twarakubiswe kukanyagwa kakanyamerika. Was a nightmare. It's a nightmare. Still a nightmare. Was a nightmare. It's a nightmare. Shishino twitse musi nubwo nazanye n'ibibazo. I'm a cuss to the fellows. Aya basi bimeze bite gasozera tureba ko bise Honest Fifu. Nono yiganjemo ibyamamare. Uwo bita Liam Neeson. Nimumuzi muri Tekeni icyamamare. Skill. Okay. Munyakazi yazanye icyana. Hayi koko. Munyakazi yazanye icyana nanjye numvaga kwerenza umba. Now it's different with my people, with my night players, with the nightmares. I'm a nightmare. I'm a nightmare. Niki ya aya basi bantu bangira mukeneye kujya kwiga mu mahanga cyangwa gukora y'akazi. Hari abantu buri abumva ngo visa zo kujya muri za Canada hehe bakazumva nk'inzozi. Hano muri Best Education Moncheri w'amafaranga yawe wishyuye umwihariko wacu. Iyo utabonye visa nkuko twabigusezeranije kandi turagufasha kuva bitangiye kugeza ubonye visa. Iyo utayibonye tugusubiza amafaranga yawe dusinya na kontra. Amafaranga yawe tuyagusubiza nkuko wayaduhaye yose. Iyo utabonye visa mbega nukorana na Best Education ntujye hanze ntituzaguterekere. Best Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Amerika, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka visa z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo.
wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu ari rwo wa cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17. Simubyiboneye aya basi zima entertainment ano hantu wagiye gushya mu nsheri n'ubundi nta bukwe duteze gukora, reka tuhatwikire rimwe. Bimeze bite? Narakubwiye ngo nuko wumvishe ngo ni Rocky ni kimomo ni kibahana, jya umenye ko ahantu ndi hadatana n'umuriro. Iyo utahabonye umuriro uhabona umwotsi, sibyo? Ya buri hantu ubonye umuriro cyangwa buri hantu ubonye umwotsi, jya umenya ko Rocky yari ari aho hafi cyangwa se ngihari. Hey! Simba Entertainment na Rock Entertainment na True Art Entertainment ku bufatanye The Solution Entertainment Group. Mambo vipi? Bimeze bite rero? Byifashe bite? Nuko tugatangiye. Abari hanze mu banguke twirira isi. Zero gravity management. Sibyo? Niki? Hey! Namba unoda cyahari none. Nuko dutangiye filime yacu. Ndetse baranzi ndahumura sinikoraho simubizi ko dutangiye filime yacu. The Solution Entertainment Group ndetse na Rock Entertainment nuko dutangiye filime yacu. Weca rutuze gusa kuko bino bintu bisaba kuba warabyize, ntago ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo gusa ngo nkwe. Hey! Dutangiye filime yacu gutya. Nuko dutangiye. Seneca saving a loan over this past 4th of July week. Ati amadolari agera mu 658 bimaze iminsi byibye muri banki. Aturi kwibiye banki, uburyo yinjira muri banki akanasohokamo ntibisanzwe. Over the weekend. No. Muri weekend hari indi banki nanone yibwe ndetse uwiba ntaramenyekana. Urebe modus operandi. Ato umuntu buryo akoramo yiba ntabwo birasobanuka. Ati nanone umugabo bamwise in and out bandit. Ibandira ryinjira rinasohoka mbega ngo ribikora mu buryo budasanzwe. Ryinjira risohoka n'iryo bandi ninde ariko bakwerekana n'uri kwiba. Bafite uburyo ategura mu bamwita in and out bandit. To Liam Neeson mama we uyu mugabo ni umuyitinzi. Mwibuke muri Tekken yagukiniye amafilime menshi yagarutse. Hari igisambo bataramenya ibyo gikora kibikora gute. Honest faith cyangwa se igisambo kivugisha ukuri rwose, kifitiye umutima uvuga ukuri kitabeshya. Cyaje hano nibaza igisambo ariko kitabeshya, cy'icyana cyiza kikijama ni Jimmy w'umujama nawe mbona ari igisambo. Allo mugabo abatuje niwe wiba twamubonye. Ebe haje ariko haje abakoramo ntabahari. Mugabo azana nimba nabashaka kubiba izanye muri kontwari n'urusambo. Do kare bano hari ibitabo hari uri gusoma katorore. Do uyu muntu abari kunywa ibikino urwunge ni iki? Oh, We good. Jeez. I was wondering when somebody was going to show up and help nibaza ku muntu ukora n'iki ari busa kamfasha. need a storage unit. Nyinire hano najya mbika ibintu byanjye. Hari abantu bagero bagira ibyo yitwa bya storage unit. Wewe ugenda ukavuga ati njye nyine hano najya nsanga pakira ibintu byanjye nkabihabika. Depending on how. Mfite imizigo yanjye nshaka kujya mbika hano. You prefer smelly? Urashaka hano hanuka se ko bari uzajya ubika ibintu. Ooh, that looks good. Nawe ibyo bintu uri kunywa ari byiza. Me. Nyemerera. Thank you. Urakoze. You work here, right? Ukora hano sibyo? Ew. Yego nkora hano. Kumbe karo gakobwa niko gakora hano kari kumukinisha. I prefer to call it paid study hall. You're at college, huh? Nje niga muri seconde, niga muri bwa kaminuza. BC, grad school. Umva ndi kurangiza amashuri wana. Good for you. Kiza kuri wowe. So let me guess. You need a storage unit. But now ukeneye storage unit hano yajya bika ibintu by'iyego. One that doesn't smell. Nkeneye ahantu rwose ariko hatanuka. Reka tuwe n'iki nagukorera ariko Should probably switch places. tubanze duhindura nyuze hano ngenzaho kuko ninjye ukora. Ni umusore n'igisamba aje gusa abantu yajya bika ibintu bye. Hari mbega bagurisha amastoka hano wajya ugastoka ibintu byawe n'iki kumba ariko nabyita. Mperutse yo. A blank with your name here. Amazina yawe tureza hano nitwa Tom. Tom.
We have small, medium, and large. dufite ububiko buto buringaniye n'ubunini kurushaho Might so, I guess. nta bintu byinshi mfite Medium should work. umpaye uburi hagati nyine ububiko buringaniye byankorera katurore Annie. witwa nde ani Medium and... urashaka ububiko buringaniye butanuka sibyo ni umusore ni n'igisambo niwo muhamagara afite barakwereka huye n'uriya mukobwa hashize umwaka bamenyanye bahuriye ahantu n'iki barakwereka hashize umwaka muri kureba filime hey umwaka umaze gushira biriya bibaye tubonye umusore kari igisambo ndetse amaze kujya guhura n'umukobwa witwa Ani akamwaka ububiko hakurikiye hiki wajana mena inzugi hey do cya gisambo dore ngiki ingezi pfa na nyira yapfuye ariko buriya nkunda ibisambo koko yaje gukingurana injira The back door was open. winjiye guta umuryango wari ufunguye kumba mena urugi yazinye wa mukobwa bamaranye umwaka bari kumwe Breaking and entering. mani kuba hari icyapa cy'uko ino nzigurishwa ntabwo bikwemerera kuza twimena twinjiramo ko tubonye Normal for a little mischief, but what binjiye mu rugo rw'abandi are we doing here? turakora icyano bahuye umwaka ushize What do you think? uratekereza iki urebe iyi nzu urayibona ute inzu y'abandi I think it's ni inzu iri icyapa cy'uko igurishwa cute. ndakeka inzu ni nziza That reminds me of the Cape. I grew up iyi nzu inyibutsa rwose ahantu nakuriye va kubeshya ariko ni inzu nziza in. Maybe yellow. iyi nzu bayisiga nk'irangi ry'umuhondo niryo ryaba ryiza And ameka ikorori great neighborhood, lots of nice restaurants and parks. And I hear amazing police department, so let's get out of here. urabizi tuve hano tugende polisi itanadufunga mu nzu y'abandi wumve Maybe they'll go easy on us if we make a decent. polisi ariko ije tukayibwira neza ishobora kugabanya igihano I'm sorry, what? gwiki There's a few interested in moving. in. wakwemera tukimuka tukaba muri iyi nzu Are you? tukabana Okay, are you messing with me right now? uri kunyinisha wa muginga w'iyi nzu wayikura oya It's been a year, honey. hashize umwaka sibyo hani umwaka It has. yego hashize umwaka koko It's been a wonderful, wonderful year. I just ndetse wari umwaka wagenze neza bari kunywa amayoga bari kunywa urwunge abakobwa basigaye bakunda urwunge koko I haven't lived with anyone since the divorce, and nta wundi muntu ndabana nawe kuva nahana divorce n'umugabo wanjye wa mbere I just can't go through that again. ntabwo nshaka kongera guca mu bibazo nk'ibyo byo guhana divorce n'umugabo I promise. ndagusezeranya ntabwo uzigera ubicamo mbega njye nzakubanira neza urebye shushu ntandukanye n'abandi bahungu kwa kundi udusore twose tuza tuvuga titi niwe wambwiye ngo iyo ushaka gutereta neza ngo ugenda ubwira umukobwa umwangisha abahungu ubwira umukobwa bariya abahungu ni abana babi abahungu uzi ukuntu babeshya nyine we ntiwivuga ukavuga abahungu ngo nabi muri rusange ngo niyo style ya titi ngo birakora mbega ni ukwangisha abaturage ubutegetsi buriho bw'abahungu ubwira abakobwa ati abahungu ni abana babi ni njye muntu mwiza Okay. Yeah. kumva umukobwa yaremeye babane hari hashize umwaka uyu mugabo twatangiye batubwira ngo ni igisambo nako twanabyiboneye Annie, ani there is something else I need to tell you. hari ikindi kintu nshaka kukubwira Not tonight. This apana iri joro reka mbanze n'inywero rwonge is for one night. iyi siripurize unkoreye iri joro irarenze umugabo afite inzu nziza You can wait. sawa kirategereza icyo nari ngiye kukubwira bwarakeye bimeze bite turacyari mu mujyi bawita Gatsata kugira biborohe tuvuye hariya hano hari uhari dore ukuntu areba ni Nando dore ijigo Nando dore ijigo Nando hano mu modoka katurore ari kurya amandazi n'ibintu by'ibyayi Nando ararya buriya ntukabona inda yaraje kuriya ngo ugire ngo ni ibintu bipfa kumanuka mu kirere bikikubita hasi amagara aramirwa aba yaramize amagara Gabriel yakira muginga we ni Nando I guess some real dog food, huh? muginga we kandi barasangira ni ukumushunishaho ntago yakamuha kose asa n'imbwa ye umugabo hari umuntu rero ukabona rwose Isn't that Teresa's dog? iyo si imbwa ya Tereza yahoze ari Me. bisobanuye iki Divorce. twahanye divorce n'umugore wanjye Tereza So, byanyabyo she got the house, and I got Tazzy. umugore bamuhaye inzu ngiye ntwariye imbwa But the frickin' lawyer was asking for yari everything. afite umwavoka ushaka ibintu byose Box we own. So I inzu imodoka ibintu byose
Judge was rational and cut everything down the middle. umucamanza navuze ngo tugabane. She preferred that. umugore ahitamo inzu cyangwa imbwa. umugore ahitamo inzu ngiye ntwara imbwa. umva ari ku bwenge. namurushije ubwenge yatwaye inzu ntwara imbwa. tuvuye yaratugaruke kuri hoteli bita Charleston. ibaze ko nta hoteli birampa amafaranga wana. buno ziratekereza. hari hoteli iri hano. wa mugabo ni yarimo. uyu mugabo turamuzi yitwa Tom. Hey, yahoze ari igisambo. Nubu nicyo buringe sipfanyira yamaze gupfa. Mugabo akora telefone ndagira ngo ukurikire filime witonze. Hatagira ikintu kigucika. Narakubwiye ngo uri kuri filime yasobanuye nanjye umenya ko utekanye ushatse ujya no muri telefone ugacata. Kuko ubuzi kuri bumenye ibintu byose uko byifashe. Ijambo kurindi twize neza barabizi. Arahamagara mugabo ari muri hoteli. Umve. Alo. Uhamagaye kuri FBI twagufasha iki? I'm the in and out bandit. Ninjye mwita ryabandi ryinjira rikahita risohoka. Ndashaka ko mumfunga. Hey! Buretse gato. Ibaze guhamagara polisi ati ninjye ryabandi muhora muhiga ryiba amabank in and out bandit. Ryinjira ngo risohoka niko baryise. Polisi nyine itayumva uri ikigoryi giguca n'amazi ravuga ati niba abantu badutesha umutwe. Sam Baker, how can I help you? Uyu ni special agent Sam Baker nagufasha iki? In and out bandit. Ninjye in and out bandit. Ndashaka ko mumfunga. Buretse segonda. We got another in and out confession. Dufite nanone undi muntu uri kwita ngo niwe ryabandi. Bivuze ngo ni benshi bahamagara. Whatever that means. Bisobanuye iki? Banze no kubiha agaciro. Okay. Sa. With a name. Ngavuga izina ryawe. Tom. Nitwa Tom. Tom Carter. Tom Carter. Okay. Okay. Bamuciye amazi urumva polisi rawo kavuga ngo wamwicanye maze iminsi muhiga ninjye narigira ngo mumfunge polisi itivuga ati uyu muntu ari kudukinisha. Humor me. Nganshimisha mbwira. I've robbed 12 banks in 7 states. Nibye banki 12 mu mareta. For $9 million in cash. Atandukanye. Mfite miliyoni 9 cash zikibitse. I take. About 8 years. Byagutwaye igihe kingana iki kwibizo miliyoni 9 imyaka 8. Okay. Gusa amaze umwaka nta kintu niba. Wadu address zaho tugusanga. Want to make a deal? Tubanze twumvikane. Deal. Twumvikane. Umve. Kind of deal. Twumvikane iki? For all the money I stole, every penny. Amafaranga yose nibye ndacyayabitse nta natanu nariyo. Ndayabasubiza. 2 years. Mu ngabaniriza ijyano. Security. Mu mfunga imyaka 2. Boston. Kandi muri Boston. You thought. Kandi baje bansura uko babona inyibukuse baje bansura. And what's so important about it? Kuki ushaka gufungirwa muri Boston? I met a woman. Nahuye n'umugore mvumagambo. Smart. Umukobwa ufite ubwenge? Driven. Wita ku bantu ushimishije. Adore every bit of her. Ndamukunda buri kantu kose kamuriho. With her for the rest of my days. Ndashaka kuzabana n'uwo mugore imyaka y'ubuzima bwanjye bwose. Ariko sinshaka kubana nawe mubeshya hahise hanje. Well, she sounds like an incredible woman. Bisa nkaho umugore adasanzwe ugiye gutuma igisambo gihinduka kikemera gufungwa imyaka 2. And all the dollar bills in the world. Uwo mukobwa arenze amafaranga yose yo mwisi. So, do we have a deal? Turumvikanye. How it works, buddy. But I'll be happy to you and put in a good word for you. Gusa ndaza ukumva ndebe ko nakubariza abantu babishinzwe. You mean if? Nimba ariko kuri cya gisambo. 15 guys have confessed to being the. Hari abantu bagera muri 15 bagiye bahamagara bavuga ngo nibo bya bisambo byiba bisohoka ariko tugasanga naba bahamagara polisi bayikinisha. And out bandit. Ndabwiza ukuri ngende in and out bandit. Wasn't me. Nubwo iryo zina ryanga. All right. None. Where can I find you? Twagusanga. The Charleston Hotel. Ndi muri Charleston Hotel. Room 216. Icyumba 216. This place, I'll swing by there tomorrow. Bana ahantu na ahantu heza. Here. Niho ndibuze kuba ndi. Muze mumfate. Ati tuzaza ejo nyagasani. Polisi nyine urumva ari ibi ari nk'abantu bari kuyikinisha kuko ngo amaze guhamagara kuri polisi abantu barenga 15 bati. Barahuye n'umugore ngo uri gutuma ashaka guhinduka. Ntabwo babitinzeho. In and out confession. Nanone hari undi mugingo uri kuza avuga ngo ni cya gisambo kiba sasa fande yesa bizanira abana babakiri bashyashye mu kazi. Nyine urumva hari ikirego wumva kumva nta mbaraga gifite ukohereza y'abana ati mujye kundebera sha. Yohereje y'abana. Hi, sweet Annie. Bite sweet Annie. Natsinze. He's what? Watsinze iki? My exam. Exam yanjye. Oh, shushu be bamaranye umwaka umugabo ngarifuza guhinduka. Ariko polisi nge kamufunga igihe kitarenze imyaka 2 kamwemerera kujya surwa bihoraho. Going on? You sound like a. Ndetse bakamufungira muri Boston. Although, not yours. I know. So, what's going on in that? Ibiki bijya mbere. I'm just a little preoccupied. Yeah, hari ibyo nari mugiyeho. With work? It's
to be fixing safe. Si wambwiye gukora amasafe burije cyane ku buryo utakabaye gukora safe. Umugabo ni igisambo kumbe yabeshe umugore ngakora safe. Kumba ahubwo aragenda akamena safe z'abandi agakuramo ibirimo. Umugore ati burije cyane ku buryo utaburi gufixinga safe z'abandi. So where are they putting you up? Kiba mu modoka. Urana Jimmy yabeshe umugore ngacuruza mu modoka kumbe yiba mu modoka. All right. I'm just a bit wiped out, baby. You sure you're okay? Meze neza koko? Annie? Annie. Yes, my love. Yego my love. I'm proud of you. Nterwa ishema nawe pe. Yatsinze examen. Numugore bahuye ku buryo umugabo yifuza kureka kwiba. Akemera no kwitanga muri polisi bakamufunga aho kugira ngo abane n'umugore azi ko yamuhishe ko yahoze ari igisambo ngo umutima umucira urubanza. Ari hano mu gitondo baramukomangira. Ikikoreka ko uyu mugabo polisi yamuciye amazi yayamaga FBI irabwira ngo tuzaba tuza kukureba ejo nimburi cya gisambo. Ibaza ariko nyine nta mwanya bamufitiye uko barumva ko ari umuntu uri kubakinisha. Menya baje tu. Menya baje bagiye kumfunga. Kumbe nukora ibyumba. Gusukurira icyumba. Oya murakoze. Icyumba se yanakirayemo ko yarayicaye mu ntebe. Amuha tipa arigendera. Katururi. Mugabo mu gitondo. Kinga urugi. Sasi bari kumutonganya ni nande. Wa musazi we. Imbwa yanjye bwe yariye. Just fine. Imbwa imeze neza. No, you heard the judge. Wumvishe umucamanza ibyo yavuze. Well, that was the deal. Twarumvikanye. Can't have her back. Ubu ni imbwa yanjye watwaye inzu mitamo imbwa. Sasa umugore babahitije umucamanza atari imbwa n'inzu y'umugabo wawe urahitamo iki? This is Tom Carter. Uyu Tom Carter. From the other day. Ejo navuganye nawe mwafandi. The in and out bandit. Niwe yari ryabandira iginja riso. Guys would stop calling me that. Urekera kujya munyita gutyo. I could put in a special request. What name would you prefer? Gaho tubwira akazina ushaka tuzayatukwita. It sounds so low rent. In and out bandit ni izina risobanuye umuntu udakora akazi neza. Clean. I think clean is. Mugihe ngenda nakoraga akazi neza gasukuye, akazi gasukuye hari abandi batwaye iryo zina. Funny. Birasekeje. Look, something. Umugabo bari kumwita ngo ni in and out bandit biramubabaza ngo yumva ari izina ry'umuntu utari umunyamwuga mu kazi akora. Ngo ryinjira risohoka ni bya bisambo nyine biza bishikuza abantu amasakoshi. Abayumva ibyo bisambo atari ibinyamwuga. Warategura agakora akazi gasukuye akiba banke ye neza kinyamwuga. Iyo bari kumugereranya rero n'abana bacapura amasakoshi baniga abantu. Abayumva bari kumugereranya n'imbeba. Nicyo yiyamaga FBI. Banze kumuha agaciro. Tarajya kuri. Special Agent Hall na Nivens. I'm Tom. Bandi oya ndi Tom Carter. I'm trying to come clean. Ndikugerageza kubabwira Dollars in your lap. Nkabaha miliyoni 9. Look like heroes. Mukagaragara nk'intwari zafashe igisambo ariko ntabwo munyizeye. Okay. Ntabwo ari uko bikora. You believe you have $9 million in stolen money? How about we? Koko ufite miliyoni 9. You give us something that we haven't read on. Tubwira ibintu by'amakuru yawe aho wibye tutigeze dusoma ahantu hose cyangwa tubone kuri YouTube. These robberies that. Details z'ubujura wakoze twe tutari tuzi. Tumenye ko ari wowe igisambo. Tumenye ko utari kudukinisha. Okay. All right. Sawa. Yatangiye kubaganiriza urebe. Banki 12. Picking the right bank at the right time. Icyingenzi ko ari guhitamo banki ya nyayo mu gihe cyanyacyo nziba. Banks with older votes. Narebaga banki ziri mu mijyi mito. Zifite vote yakozwe muri za 50. Newer models are more difficult to blow. Kuko izo banki vote zazo kuzimena ntabwo byabaga bigoye. I needed the bank to have a vacant building. Ndetse ikindi nabanzaga gushaka banki yegeranye n'inzu itagikorerwamo. Bega banki ifite urukuta rw'indi nzu itagituwemo n'abantu ibihuza. 3-day holiday weekend. Nabanzaga gufata iminsi 3 muri weekend kuwa gatanu kwa gatatu no ku cyumweru ya minsi banki n'abantu bayirimo nibwo ninjiraga muri banki. It took patience and a steady hand to. Naragendaga ngamena safe nitonze n'akaboko kanje iminsi igera muri 2. Akaboko kanje kari steady katanyeganyega ntuje. Using gelignite stuffed into balloons. Ikindi narabanzaga namara gupfumura ahantu gaturitsa pakira amafaranga yakigendere kuba details uburyo yagiye yibamo. I covered my tracks by patching the wall with some plaster. Atiyo namaraga kumena urukuta ninje muri banki urwo rukuta narongeraga nkarwubaka nkanarutera n'irangi. We're there. Interesting. Ku buryo bamenyaga ko nigeze nanahagera. Yaribaga bakayoberwa uburyo yinjiye n'uburyo yasohotse. Where's the money? Amafaranga ari hehe rero? Mbere na mbere. I want some guarantees. Mubanze mu garanti. It's the deal proposal. Yeah. Bega ni ya deal ku dupropose. With visitation rights. Mu burenganzira bwo kujya nsurwa cyane. Should probably go. Mugabo arashaka gufungwa byibura umugore wajya musura.
agashaka kubana n'umugore cye muhisha. And we'll try to verify the facts. Ibyo tubwiye tugiye kugenda turebe nimba ari byo rero tuzaguhamagara. The money. Amafaranga. Exactly. Yeah. Amafaranga arihe wibye miliyoni 9. Storage a few miles west of here. Nimba mutanyizera mugiye mu bubiko bwitwa Aurora. Unit 173 n'umusango w'amafaranga. Carter, but I'll take those. Oya wedu urufunguzo tugiye tuzaguhamagara nitubibona nyine utatubeshye. Not necessary. Bari kubona mbega ari umuntu uri kubatesha igihe vuga ngo ibaza ari guhamagara umupolisi ngamwe atafande rega ngeje bundi nisha abantu 5 narabarashe. Atababona atagira ati aravuga ati iki kigoryi kiri kubu niba abantu basaze ntagapfa kubyumva nyine. Nyine urumva nago bakumva ukuntu umuntu muzima avuze ko ati nibye miliyoni 9. She a delusion. Baje gusaka sasa muri bwa bubiko yigeze kujya gusaba ahantu umugore wakora n'umukobwa bakundana ntago bari abana. Much I love my wife even before we were married, but chamugore baje gusaka muri hahana bika muri storage baza kuhasaka. Isn't that just a sale? Storage unit. Nta mafaranga bari kubona umuginga yadukinishije sha. N'abafande babonye ko kira gisambo nyine gishora ko kiri gukinisha abantu boherezayo bano bana nyine bashyashya mu kazi bari kuza basaka nyine bari kubona babatesheje umwanya. I think they're trying to convince their friends to push out a couple kids so they got someone to commiserate with while they're watching. Bari ko baganira. You ever thought about snipping your balls off? Wow. I think it could be a good idea. No one's clipping my junk. Speaking of which, are we done here? Man, hano nibirangiye so ntitwagenda. Badukinishije. John. Bona amafaranga. Yakasani. Hey. Bo bari baje kurangiza umango. Ndakeka uyu mukobwa uri amusujura akunda n'uwanyawe pe. Biratangaje. Amafaranga arimo koko. Hey. Amafaranga arimo dore umugabano yari yarabitse. Ufungurimo. Yakasani. Hejuru harere ibitabo. Bitch was telling the truth. Inyana y'imbwa yavuga gukuri. Urebe. Get the trunk. Urabizi tuyashyire muri butu. Tuyashyire muri butu. Fungura butu. What are we doing here? Turakora icyano rero. Confiscating stolen property. Tugiye kwiba nyine ibintu. Si ibimenyetso sibi. For a personal retirement fund. Wa mukinga amafaranga tugiye kuyatsindira ntago twayatanga. Abapolisi n'abaye amafaranga barayashaka. FBI. Please. Wa mukinga ntuzane imikino y'ino mufungo wacu. How is it different? Umwe kumwa bitandukanye. Whether you're pinching a couple bills off some guy washing cash or tugiye gutwara amafaranga tuyatsimbe. How is this different? I can think of reasons why this is. Izi ni miliyoni 9 manu mugabo yibye. Okay, so we turn it in. Yeah. None tuzishire leta. It's for 2 years. Bazikoresha nk'ibimenyetso umugabo mufunga imyaka 2. Ninde uzakira? Lawyers. Abavoka bazayarya. Are out here every day. Buri munsi wo muri mu kazi. Risking our lives. Ubuzima bwacu tubushyira mu kangaratete dushobora kuraswa. Nta n'amafaranga ahagije tubona nk'abapolisi tuyatware. That is noble. And akariko niko kazi twasinye nyine ibyo ni byiza. The badge and the gun fully. Ariko nushukwe niyo mbunda n'imodoka leta yaraguhaye ngo ubone birahagije. He owns you, he owns me. Until he cuts us loose, what are we actually left with? Urabona dukorera igihugu cyacu ariko igihe kiragira tugasanga n'amafaranga twasigaranye twiba no mafaranga. But we're never going to get away with this card. Ariko bino bintu ntago tuzigera tubicika. Let him. Uriya mugabo azaduteza abantu. Tuzavuga ko ari umusazi. That all for love story. Nta muntu wakwizera inkuru y'uriya mugabo ngo yakunze umukobwa bituma atanga miliyoni 9 twamugira umusazi. Aya ni amahirwe y'ubuzima bwacu bwiteka miliyoni 9 z'amadolari. The universe just dropped a gift bag of money on your doorstep. Umva bino bimeze nk'aho isizanye igikapu cyuzuye amafaranga kikinaga ku muryango wawe. Urayatwara cyangwa undi muntu ayatware. Got another mortgage payment. Ntabwo uzongera guhangayikishwa no kwishyura ingwate y'inzu cyangwa se inguzanyo y'inzu. Ariko uba ufite inzu nyine ugenda uyishyura buri kwezi. The box. Cyo dukora dutere bino bikarito tujye kuba intwari za famiye zacu. Umve. Hugo. Mwanzuro ni wawe. Hitamo. Turije amafaranga n'ubundi ntituzakora ubukwe. Uyafite n'abana. Hey! We wakora icyo uri kureba iyi filime nanjye amafaranga nayarya nkimanukira n'ubundi ntago nzabukora. Nayahekenya. Oya ari hano. Yaba babwiye abapolisi bagende none amafaranga batangiye gupanga kuyarya ubwabo. Kumbera utanga ahantu babika ni wa mugore we ni utanga ububiko. The security camera I didn't. Babonye kuri kamera mbona ntago mbaza. This is Mario. Nitwa Peter uyo ni Mario. We're friends of Tom's. Turi inshuti za Tom n'ukodeshano. Yego Tom ndamuzi. Is he coming? Arazano. Oya yaduhaye urufunguzo rwe. Busy moving. Ari kwimuka ibintu yaratubwiye ngo tuze dukure hano. Yimuka. Oh, because water leak. Kubera ko ahantu yarari kubaha itiyo yapfumutse. Called in a favor, so. Yadomage ngo tumufashe tumwimurira ibintu. Do you guys work together? Mukorana nawe se? We're friends from way back. Oya turi inshuti ze za mbere.
Wait a minute, did you serve together in the Marines? mwakoranye mu gisirikare Simplify kita kivuga Simplify ryaje mu rivugwa n'abasirikare ba Marine mwakoranye mu gisirikare kiri Marines uriya mugabo yoze ari Marine atarabi gisambo Thanks. urakoze Did he happen to mention where yabaye babwiye hana agiye kwimukirara the Newton House? ni muri yanzu yo muri Newton se yanzu yabonye umwaka ushize avuga ngo agiye kuyigura I think that's the one. ndakeka niyo agiye kwimukiramo bani bisambo n'aba FBI ariko amafaranga bagiye kuyarya niumva ari aba FBI nkabita polisi umenye ko ari ryo ryambangukiye suko nazi kubitandukanye kandi mujye mwumva ubusobanuro mumanuke ndabad hano hari kamera iri kubafata abagabo baraje bapakira amafaranga bayuzuza imodoka katururi miliyoni 9 z'amanyarwanda nyine ntago ari ngombwa ntago zakuzira imodoka kuriya umugore yandikiye sheri ati ndi kugutekerezaho shushu be mugabo ari hano yatumye ngo bajye gufata amafaranga ntibaragaruka katurore nakubwiye ngo iby'indangare byaratanzwe abagabo amafaranga dore baje kuyatsimba hey amafaranga bakimara kuyarya na Bibiliya ivuga ko tuzarya kubyimejeje mu ntangiriro kubera mu ntangiriro amafaranga bayazanye kuyatsimba hano uriya mugabo ni indangare kandi iby'indangare byaratanzwe kome tuvuye kuri bara bari kwiba hano wari wahanye divorce n'umugore we ahora kina n'imbwa do ni nando What's going on you? Less needy than the ex. Oh, your buddy Tom Carter called again. nanone inshuti yawe kata yahamagaye about his nickname and nobody wants to arrest him. yavuze ngo kwebabwiye ko ari igisambo ntimujye kumufunga bite It must be from the orders are optional, General. bari abaginga natumye ngo bajye kumureba ntibagiyeyo kumbe nabo hari undi babwiye ati umusore ko yabwiye ngo mujye kumufunga nimujye kumufunga uyere hano telefone irasona yanga kwitaba kumbe nafandu bahamagaye babaze nimba cya gisambo cyahamagaye bagiye kukireba bamenye ibyo kivuga nimba ari byo sasu yarebye hano herutse kwandika ibyo kira gisambo cyahamagaye kivuga adresse Katururi. I gotta hit the head. Cool. amafaranga abagabo baraje bayatsimba hano faranga yabo Katururi werangije yambaraga hano bimeze bite nabashinzwe umutekano ariko nyine nabo baba bagomba kubaho rega none si by'indangare ntibyatanzwe nanjye nayarye ngo mfunga umugabo arangije kuri pistoli hey barakwereka wa mugore hamwe akora nawe yarafunze uyu niwe mugore umusore akunda buri rukundo rubaho umusore ku buryo yakunze umuntu akavuga ati kwibanda biretse n'amafaranga nari naribye ngiye kuyaha leta itazanangendaho nyuma nibanira n'umugore wanjye tumeze neza ikamfunga njye gutangira ubuzima n'umugore wanjye turi amahoro wenda